kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Nelaɗo men Muhammadu kodi ñentinen mo ka golle ɓen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مسيب جلبة تدبه ومبه ndarude fulɓe TV jangen dina men haray on salminama salminago islam meɗen wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ko bisimilla mon ko saɗi mon ko tooli e oɗo programme haray ko musidɗo mon Mouhammad Salih bun Mahmoud Ba ari ɗo fiyo en ɓeydodir ko yewti e kaɗo dina hiɗen wiya alhamdulillahi alladi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن يتي الله ودود إن جلبة ودي إن بني آدم ودي إن جلبة ودي إن إكدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا نلادو صلى الله عليه وسلم بنولرام كادو دينا الله تبارك وتعالى وي بيوتني بلا بني مفتد الريدو كدون ودي ala fow e laawol ɓurgol fewude ɓurgol moƴƴude ha hewti laawol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala ko ɓuri bonde ka diina ha hewti ko sinca fuɗɗita naada ka diina tawa alano ton haray noon kaɗo diina ka hana jangede ka hana faamede nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi ddin kala mo Allah yiɗani moƴƴere o faaminaymo kaɗo diina a wawata noon faamude a jangani ko se a jangi a andi wawa noon wowlude wawa huwude si golle maɗen wawa sellude ɗe wawa jaɓede haɗay ka diina ɗo wona hottagol wona wigol mi tawi wona wigol mi sikki haɗay ko ya jangu anda heɓa no rewira Allahu tabaraka wa ta'ala ko waɗi noon neɗɗo mo anda o wonay neɗɗo majjuɗo te nelaɗo sa sallam ɓe maki talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ɓe wi wo ɗaɓɓugol gandal sharia janga dina ma kan anda ka fama ɗum ko farilla e dow kala julɗo gorko e julɗo debbo no waɗɗi on digi ka o janga kaɗo dina o fama ka haray kadi musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki khayrukum man ta'allama alqur'ana wa allama ɓe wi ko ɓuri moƴƴude e mon ko on janguɗo alqur'ana ha gayni yilti kadi hino jangina nde ɗo alqur'anare haray jangen dina men ko si en jangi wawen famude si en faami anden no rewiren Allahu tabaraka wa ta'ala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki fi ka janguwol kaɗo dina man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala jokkuɗo laawol ngol laawol ngol o jokki himo ɗaɓɓa ɗon gandal diina Allah subhanahu wa ta'ala newinanaymo kadi laawol yahugol ka aljanna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki malayka ɓen hiɓe fonta gabitanji maɓɓe ɗin hiɓe waɗa escort ɓe mana hiɓe ɗowta neɗɗo wonɗo e yahude jangoya kaɗo diina sabu honnon teddingol e weltorgol ko woni e wadde kon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki neɗɗo jangowo diina kan faamaka oɗo haray ko wiyete kon yani liƴƴi ɗin wonɗi ka nder ndiyan ɗin hiɗi toranomo Allahu tabaraka wa ta'ala yo Allah yarlomo yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafomo te nelaɗo maaki ɓural neɗɗo janguɗo kaɗo diina faami e dow neɗɗo mo andanɗa hoorema mo rewde Allah e dow majjere tawa o janga nelaɗo maaki no wayi wano lewru ndun ɓurdiri
koode ɗen noon jalbugo. Andi koode ɗen nde ɗuuɗi ha lewru ndun ko maslan ko woturu. Koode ɗen ko ɗe yalti o wawata jalbinande en yaasi on. Kono lewru ndun kayru tun si ndu yalti ndu jalbina yaasi on. Awa neɗɗo janguɗo sharia jangi kaɗo diina haray kanko ko annora, ko kanko woni ko jalbinanta yimɓe ɓen, ko kanko woni ko yonnorte fiyo en yi'u laawol ka wawɗen yahude ɗon, ka wawɗen tippude ɗon. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray kaɗo diina nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki al ulama warasatul anbiya. Haray ɓeɗo jooma gande ko kamɓe woni ronuɓe annabaɓen. Kon nun annabaɓen waɗayno ɗo, haray ko jangugol e jannugol e waajagol e yamirgol e haɗugol ko ɗum ɗo wonno golle ɓeɗo annabaɓe. Ko ɗum waɗi haray janguɓe kaɗo diina hino janna hino waajo, haray ko ɓeɗo ƴetti ko wiyete kon mirasu nubuwa. Al ulama warasatul anbiya, jomiraɓe gande ɓen ko kamɓe woni ronuɓe annabaɓen. Te annabaɓen ɓe accali ɗo dinar, ɓe accali ɗo dirham, ɓe accali ɗo mbuɗu, ko ɓe rone wa innama warrasul ilm faman akhadahu faqad akhadha bi haddin wafir, aw kama qala alayhi salatu wassalam. Ɓe wi kala ƴettuɗo ngal ɗo gandal haray o ƴetti geɓal timmungal yonungal. Ko waɗi noon ala ko ronete ha tawata an on Allah waɗima e ronoɓe ɓeɗo annabaɓe. Allah subhanahu wa ta'ala kadi wi ko anduɓe kaɗo diina ko ɓen woni huloɓe Allahu tabaraka wa ta'ala. Innama yakhsha allaha min ibadihi al ulama. Ande ko hulata Allahu tabaraka wa ta'ala e jeyaɓe makko ɓen ko anduɓe ɓen. Allah wi kadi siɗen faala landade fi kaɗo diina faamen anden no golliren, Allah daali fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Lande jomiraɓe gande ɓen si tawi woni on anda, haray lando. Ɓe wi'i wo gandal ino soki. Si tawi woni a faala uddutude heɓa ko wiyete kon gandal, a landoto. Si a landike tun a jaabete, si a jaabama ɗum wawete wallude wawa famude piiji buyi e kaɗo diina. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray Allahu tabaraka wa taala no yamiri en juulugol, kono a jangay ko honno juulirte, janga ko wiyete kon laaɓal, janga ko honno salligorte, janga ko honno tamorte, ko honnun e ndiyan woni ko salligorte. Ndiyan no woodi laaɓuɗan laɓɓinojan, hino woodi ndiyan laaɓuɗan ɗan laɓɓinta, hino woodi ndiyan soɓuɗan tuunuɗan, ko ɗeɗo di e tati woodi. Haray ndiyan laaɓuɗan laɓɓinojan ko ndiyan ɗan andanda hoorema mbaadi majjan on waylaaki, barngol magga majjan on maslan waylaaki, mbaadi ndiyan ɗan waylaaki. No Allah subhanahu wa ta'ala tagiri ɗan non hay hunde ala ko sansi. Ko ɗan ɗo salli gorte, ko ɗan ɗo on tigi wawata lootade, ko ɗan ɗo on tigi wawata lootade janaba, ko ɗan ɗo wawata lootirde kadi soɓe walla tuundi. Haɗa ko ɗan ɗo woni ko gollitirte ka dewal Allahu tabaraka wa ta'ala. No wotton ndiyan laaɓuɗan tawa ɗan laɓɓinta, wona ɗo hande juice walla wonjo walla ko wiyete kon vimto walla jinjar maslan ya ñama ko ɗaɗi, si ɗum jillidirama e ndiyan ko ndiyan ɗan laaɓi par ce que ɗan yarete, kono ɗan laɓɓinta. Goɗɗo salligorta ɗan ɗon, o lootorta ɗan ɗon, o ittirɗa ɗan ɗon ko wiyete kon tuundi. Ɗum ɗo fof koko jangete ka defte wawe andede. Hino wodi toon ndiyan ɗan andanɗa hoorema ko soɓuɗan, ɗan ɗon ɗan gollitirtake naka aada wona ka dewal. Ɗiɗo fof on tigi no duwa jangude, ara kadi janga ko honno salligorte. No nelaɗo sallallahu alaihi wasallam salligorno noon, ara kadi janga ko honno juulirte. Samnati hunde nden si a ukkike e mayre tun e hottagol a jokkay ɗon ha tawa wona yayi amilatun nasiba tasla naran hamiya, golla ha tampa tawa hay e hunde ala ko yoɓoyteɗa si wona yiite yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu e mi sikku ko ni walla mi tañƴini ko ni ɗum rewirtake Allahu tabaraka wa taala. Qul hadihi sabili adu ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani.
a nodday faade allahu tabaraka wa taala e dow yananede e dow gandal e ko laaɓanma pos ko ɗum rewirte allahu tabaraka wa taala. sen ari kadi ka korka en janggay ko honnum woni korka, ko honnum woni korka tigi, ko honnum woni yiɗaɗi korka, ko honnum woni añaɗi korka, ko honnum woni ko moƴƴinta korka, ko honnum woni ko bonnata korka. anda ɗiɗo si wawa ukkade e mum. sen ari ka azakal wano noon ko jangete ɗum ande ko honno ittirte ñawoji mum no waali. sen ari kadi ka bange oɗo hajju e waɗugol umra, ɗum ɗo fof kadi ko duwa ɗum jangede anda wawa famude. haray dina kan ko yen jangu anden janginen ɓeygure men nden, janginen oɗo society ko ɗum waɗi haray ala ɓurɓe moƴƴude ka dow leydi ɗo ha hewti wonuɓe jangude ka ɗo dina jangina yimɓeɓe no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewtiri en noon. haray tinnoɗen e fi ka ɗo dina ko ɗum ɗo woni e hoore manankum men kun ko ka ɗo dina. si tawi woni a perdi ka ɗo dina haray a perdi hoore manankun kun. haray tinnoɗen wakkilo ɗen muradu moƴƴuru no wirina noon neɗɗo si tawi woni o yiɗi heɓude teddungal aduna ɗo o janggay. ɗe leyɗe waɗɗe développe yaari yeeso fof no jeeya e ko naɓiri ɓe yeeso ngal ɗo gandal. haray tinnoɗen muradu moƴƴuru tentini ngal ɗo gandal ko wiyete kon dina anden ko ɗum ɗon wawata andinde en ko honno rewirten Allah e ko honno wondirten e ɓeygureji men ɗin e piiji boyi e kaɗo dina. haray inchallahu taala en waway hattinde ɗo yewtere nden hande. haray en daroyey ko wiyete kon toɓɓe goɗɗe goo kadi wawoyten yewtoyde. haray ko musidɗo mon al oustaz Mouhammad Salih Bun Mahmoud Ba aranno on ɗo miɗo wayno on ha e programme goɗɗo goo kadi. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Kodi jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe o nemini. Toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe o nemini. Nelaɗo men Muhammadu kori ñentinen mo ka golle ɓen. Nelaɗo men Muhammadu kori ñentinen mo ka golle men. Allahu ko reweteɗo men islamu on ko dina men. Allahu ko reweteɗo men islamu on ko dina men. Deftere men nden ko Qur'an Muhammadu ko annabi men. Deftere men nden ko Qur'an Muhammadu ko annabi men. Ngatiren ñiije den sunna bid'a shirk.